Ege 2008, 2010 iki gece çıkan Kırgız'ın Sırrı Sancıra biri Nur koydu. İçinde çötke yazılıklar şularında. Hazır oşu dəlildengen bolğon yerlerine barabız. Uşul жерге Sadır Nurgojoy'un atası Nurgojo Karıya gelip, sizin atanız qanchada hazır? 83'te. Mına atası yok. Bu kurort mecitinin imamı Dilşat. Mına Rahman. Uşular Nurgojo Aksakal'da elçitip, şu жерге gelip, şu yerde bütün karıyalardan surap, kantip bu жерге bir nazar koyulğanı anıktalğanda, uşul жерге gelip, ayıp bulak dep, bu yerde ıyık yer katarı bağlap, şunun için şu yerге koyuptur. Bolbosa anın sögün Aslanbapka koyulmak. Şu bayakı 2008 yılı Nurgojo Atağız gelgende janında aksakalдар менен апаларыбыз менен келди. Келип анан кийин ушул бул жерден бир Дилшаттын атасын аксакал, айылдын аксакалы ушу киши бар жокту билет деп айланып изучат этиштилер бул жердечи. Бул жер эми куроттун тегереги бар эле куроттун ичинде мазар болгон да. Анан ушу изилдешип баарын канча жыл болгон, кандай деп атыпчы. Жанындагы мисалы үчүн бул жерде мазар бир 1000 жылдыктар коюлган. Мына ушул жер бир 300 жылдын айланасындагы мазар экен да. Анан деп анан эсептеп, карап, анан китептерди карап, Нургожо Атабыз арабча жазып, арабча окуйт эле го. Анан кийин ушу баардык немени карап анан кийин ушул жерде деп, ушул жерде дөңдө Куран чүрүшүп, ушул жерде окуп, анан кийин курортту патагылы ошол жерде бир элдерди чогултуп, населенияны чогултуп, коллективди чогултуп анан кийин окуп кеткен. Ana mına mazardın üstüne 2 sira, 3 sira gömülüp ketiptir. Oşunda doğrulardan beri. Anan en negizgisi şu yerdeki karıyalar uşul jakka arkadan, kölden uşul yerge alıp gelip koyuşkandığın şular dəlileskender. Oşun için uşul yerde de eseplerin et. Emen oşu. Kur'an okuylan da. Kıştın günü gelgen eken da. Burada Tagay biyden başta öyle biyler ötkönde oşol Jallabat kalıp barıp koyalım deyip şu yakap gelip koyup жүрүшкөн. Жайдын күнү, кыштын күнү, маргандай убакыт өтөт. Атам айтып берет да. Анан ошол бир назар атабыз акыркы ошол 7-чи атам болот да, мен ошол кыштын күнү кайтыш болуп калган экен. Анткени ошол кар калың түшүп, ороон чапкын болуп өтө албай анан ошол менен 3 айлап жүрүп анан биякап келип, жазындап келип, сөөгүн коюп, анан кийин барышкан экен да, ошондо. Ошондон кийин акелер чогулуп, анан чечим кабыл алган экен. Мындан кийин эми бийлердин сөөктөрүн аякка алып барып отурбайлы барабыл. Ушу көлдө эле коелу, топурактын баары бирдей. Деп анан ошондон 6-чы атаман баштап көлдө коюп калган да. Болбосо мурда ушу Tagay бийден баштап эле ушул жакка алып келип коюп жүрүшкөн да. Мына Нургожо Карыя ушул өмүрүнүн баарын ата тек изилдөөгө арнады. 2008-жылы чыгарган китеби. 2010-жылы чыгарган китеби. Тарыктын Санжыранын баарын чыгарып койгон. Экөөнүнөн тең мен редакторлук кылган. Мен ойлойм, мына 2000 кайсы жылы барды асыга? 2009 жок, 2009 бардыкпы же 10 бардыкпы? Жок, 2009 бардык. Ушу бизди алып атасы. Мен көзүм барда таанытайын деп, мына ушул бир назар бирге коюлган. А бир назардын уулу Алыбайдын сөөгү Алматанын үстүндө турат. Барып көрүп келдик, Асы жайлоосунда. Көрсө биздин кыргыздар ошо Алматыга чейин жерлешиптир дагы. Бабасы ушул бул аябай чоң жайлоо экен да, ошо жерге барып алып, ошону жайлаптыр. Бир назар атасы бул жерге коюлду. Эми Куран окуйла. Куран окуйла. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim velezzâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ûzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, allazi yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ûzu birabbil felak, min şerril maklaq, min şerri gasikin izâ vaqab, min şerrin nâfesati bil ukad, min şerri gâsidin izâ hassad. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Lillahil hamd. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamu alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Razı olsun. Muhammed Peygamberimizin Allah Teala'nın razıçılığı için şunlarda жатқан muhmin musulmandардың арбақтарына bağışladık. Onun içinden алақан жайып отырған, шын жерде отырған пенделердің чоң аталарына, тайын аталарынан, қайын аталарының арбақтарына, дүниеден көз өтіп кеткен жақындарының арбақтарына бағыштадық. Жатқан жерлерін жаннатынан беріп, шул дүниеде біліп білбей жасап кеткен күнәлар болса, кечіріп, бейшіңден орын бере көр Аллахым. Allahümme Rabbana attina fid dünya hasenete ve bil ahireti hasenete ve qina azabannar bi rahmatika ya erhamer rahim. Amin. Allah. Gel özün bataryamı tutayım. Amin. Amin. Şul malının kurmandığı şu arbaqtardın razıçılığı için olsun, Kudayдың razıçılığı için olsun. Tilege жетелі, eli jurtubuzda aman olsun. Toqçuluk, molçuluk, tırışçılık, ıntımak olsun. Amin. Amin. Жараткан Алла бүгүнкү ошо жакшынакай улуу сапарың менен жүргөн сапарларыңдын баардыгын жараткан Алла ошо кабыл кылган болсун ниет тилектериңди. Жана да бүгүн бир назар атага атап окулган Куранга, мына союлган малга жалпы элдин тилегин Алла Таалам кабыл кылган болсун. Эл аман болсун, аман болгон элдин башында өзүң бакыйып эл башчысы болуп жүрө бер. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Мыйзамында жазылған. Билік бұл ел. Өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, Азыр айтылбаса